Eh. Emandanggo. Isa, nimbola nakavalevina siamamay. Ambola tsika nivikimnikany sara na varorogno tiako mahay na wc vity na wc voravora vinakavakalevo na nomony solena nomony ngao nomony siamamay nakavinakany koa nimbola vinakadambola me Mongolia vinakavalevina siamamay Anambatamba mbola vinaka utony vesikula koro nimbola vinaka naakaviny koa ny tiako vatikikenda na nonda marama volagny ndokai namay kirona vitanao tsinakina na olo tagnany skola sivy kasamay vakaray tiako ainingona skola sivy ny asana vakatoragno televo kalasogno tiako anaka tolo sangavolokandua ny singa ny vola ongo na vola janoery nda maro takany raha tiako irana nonda itaokey era vakaitavy ana vokony nondray asana enakena vakongety tiako ngana voly vairana lovenda maro takiny solitona ngaona vinaka anakavinany koa me vakandoniako na nongo kerakera malomalomo me kirao me vitalanoa ena signy vinakany koa ngoala saritsika na vakambola avekeo nitodoko na siamatsiko mahay na voaliko kevity vinaka vakalevona nomony vitoko koa nitiako mahay itavy ony maivonambalavo ndombola vinaka mimoala melakemba vakatalagnakina ve esay sova ena nonda korotoragna metiako votakinana nonda vitalnony koa tiako agnangoana sery metiako votakinana nonda vitalanoa mevakany se vitalnao koa omana tiako na asana vakatoragno televo endana ragnothakinana serango ka kiletinikinana esana ongo asana televo dana ragnothamanda na serango.
Sabi na pinakapakalibro pinakandiri na serengo na sere mi bertona daw ni delay na kula rong binaka na nganga ni sere to lang atatiko ni dabuti kenchike na biti kile kede ni asana bakaturanga o telebu ni bula binaka pinakapakalib sarbi kim ni na sema tiko mai na kabiongo bakambuli tiko bertona sema tiko mai na kordi road me no sorry do bula binaka bakambuli tachinga be sere tambakau ke lani ata teke bikata ndo bule binaka binaka na bakong bule tikumai na program ni kuwa ina kabiongo me bakau ni sa kilau titiku na bakarong tikumai ni tiku na nonta maramo bulan to kai ina may bakong madala tiko ko na nona itabi ang karaba tiko na buku ni sana ndo bakong bule saranggo na marama o andi edi kikau nambalarua ni bule binaka maramo bunuai. Bulbinaka Dr. Tarisi ni bulbinaka na parang tumay na sa Brupura, ni bulbinaka nga kini na nanda na parang tumay biti. Raki binaka ngoy biti be kundo be raki uda toka ya sabi siga na uda be raki binaka. Sa talita kita may vital noti ko na bugni siga day. Sabi na binakabalib sarayandi o marotak ni soliti ko nangona ni kuwa mindaro may bitalan no na ulutangan ni scholarship ni asana o telewi ni sebenarnya daro ngoleni na ulutangan ni scholarship rani ni wasema tangana bita biso ni karabati ko nangonongko ni oni sa dingumay na daka bakang gas ni buli tambe ka so ni tabi ni karapatiko na buku ni ya sana bakturang hotel. Naitabile mga garabati kan ni lewat ni bosnya sana tele ka lewat talaga ni telebu think tank endo na kami committee nga niya sana atau akhirnya na bosnya sana may panduri endo na think tank may endo ni baka sala pa na bosnya sana may balat na beka ni bibator tak porque na bulan-bulan tak ini bulan baila niya sana kita beka so ya na project lem nga serbi kito me kito waranta waranta na tubaka niya sana tailem na strategic plan kakito sa bada road may na lamaniro na bagsawa ti kito takakachikina ang gamay tabang na otyo tinibos niya sana kabadar may namara and bulan November na bagsawa Sa totoo ka ba ko na buku ni kana may view na strategic plan rombek nga ni pamatal taktal mga wir na barorong may na tambana ni buli kena dakadako ni alang bakay tebikin na nanomuni buli tordake au kila ni nanomuni digitake muni lakiliutakan na telebu think tank kena biu na tubukan ni sana rom nga ni sukalistal balilay muri na buku ni dakadako ni ang karabo kena buli tordake na kuroyo ni alaki buli kina Australia na ulutangan ni beka ni bibakator da kitaki ni dona bono ko sama yangan go na mundo ya sana ke rawayan di muni pa kumatala matakin. Naka ana muna sukalis nga balak na telebu think tank watu ritake may vamoson otyo tini bosnya sana niya baki ronondolu tinkadiwa kabador may no sorry karekereki na sana na moson niya may wakanturian doon na kito sabang ang na think tank may tubay telebu ito na song ni tubay telebu meron ni pasal ang daw pasal at ko pa na bos niya sana may balat na bika ni bibator taktak sama ni may waduri sa bandoni sa kito lebi nga kito tikubuna ka kito bantabora na nabika so mento nanumi nangonan ding tekikinoer na lewena na think tank mo manikilati ko telebu wasti ko baro na boliku kina south north telebu south telebu yan eros mo karot na tikina
Nangona kito sa tumana kina na veka vembe karani leo ni think tank kito sa bakasam taka kwa tiko bana kila na ve matanggali raka e tiko kwa na mataka mai na voliku se mataka mai na sauta ki te lewu me sona marama tikina me rakakuni turanga kevenga kakuni me kito sana no tinga me vambinga me merit based me kakuni vambi tiko na itutu baba noa se kabaya mera ni rara na ni to takakai sama ni ding take kito le resuluka rochong back ya ni kito ndo mbos tiko na be tiko na Nakatakan ko, kitong dombo sa na via matawa, be mata na si kabaroway. Baleta ni da sinisaw mi, gawira na leweniti think tank, era takatak tutok. Sarangan na daw sa na si kabaroway. Sa tikabunga na sa tanga na be mataw, o tinga may be mataw ruwa, o tinga ni sa matatatika na kami kito takam, sabi bula. Na ni tubakanya sana vaka na kena workshop tikina ramata ni tikina erlenan bosia sana sona turanga ni banua era na mata ni marama mata ni tambangone balata me kito benakata me matata naka kito nanuma me tuwani na lomani tubo-tubang ko me kakunilaka may kito kito sa tararara mo sarangan na era ramatata kamay na ve wasa-wasa ni Leoni Banua eruam ka na workshop pa workshop lelib kito to sa tanga malua lebuti na vital no me kito sinibenaka me tabu kanito bibusake me matati na vitartar mera nangona nanggay tabo kina saran maraw matanda nito na Leoni Bosnia sa patira sa tikini vakavaka boy kito sinibitira batik Sa totoo kan din ninda rangwada na ibarita kingonia sana baturang to levu au clan ni levu rabakarong tu ni kuwa kema milewena tal na boni be sana au clan be ka ni wase tu ni kuwa na roni be bakungiti wir tal na boni be sana na ken na membi watangon na think tanks na tuway te levu au talita na tobo ni rayon do bito mai meron digitaki o irera tiko na nonra kila ena buku ni beka ndongan reben na lomani committee dava do kaba ya do bita mera bola ker se do sanding tak ngama ni do sa clear ti kuna lew ni namundo ya sana kito sa tuwa naman deliu na tutu na batutu ni ngona nakana pangtaki ni rending taker na lew ni tubay teleb o tia sakit tong ni da kibikilay tinga batikian sakit tong bitar torong tinga tarong irna nanto ni mami vampara ni yasana kimniki erna pakana bunuway o erna daunifika na erna ng bangki satu nga nonra bikilay batikira sandangay tinga sandangay taring nga wendo berato se makuto na may vakavakapat kay kito na tubay teleb na kaya na tikabuta kina tubay teleb o mano kami ranting taki me konvina o tinga nangon sa kaya ko na napakadin sanggay may liute kito tingo malakay na yan naturang ni namuka may nakel ay sakit to nakatapat nga isawot sa nangon sawot kina na tuba kango sa may tabo sawot sila namatay ni waswasi ni takatakan ko sakit tong gay namatutingo nagkaroon ni waswasi yan na kaya natakataki pati kaya na Ravi may raw na kakito nabutikin na may baka natanong ko na implementation and monitoring and evaluation phase. Masa karon ni waswas. Nga namatay ni boss ni kakatakan ko,
Kito nam pantabi tika na singa barawain ko. May kito tuwa lakat talikina na taba. Ia na think tank ko. En tabi tiki na roko level na provincial administrator na commissioner central. Batera na liu ni vakavaka na division na wase rawan. Na kito na numatika na tuba kango. Me vakavaka na tuba kani Tokyo Affairs. Watake na kena vakavakataki na kerkere na lomani bai ni vakavaka ni commissioner central. Kena malambala kito sama keda na bebon don me sama chicken na vakavaka ni tubakango. Isa totok sar ngayon din na wita kita go tali tak talanga ni ruti ko ira na mata ni tambangoni kina mata ni marama. Ay daw Iya. ito riti kina ni bimbi me rongo ng tumondra na tambangoni kira na marama. Balata ni kito reda na tuba ni wili ni banua. Kito reda kina ni lebuti ka na wili ni tambangoni bat kina wili ni marama. Pero talanga senganira ni daw makas toto ko tika na vivator taki ni senga tika ni wili orto na marama bat kina tambangoni. Balata ni dareta na kena vakavakataki na vakavakboy na be korkor. Sar nga na tikini wasa-wasa di tamata ranui taki na vakavaka. Na vakavaka koro na nasni koro na sasamaki na bose na kena tubay na vakavaka ni koro. Sa kabimbi mendo wakati nga marama tabangon bat kera turang. Tali talanga din dareda ni Bertonello ni think tank rtukila ni goe daka senga ni somi se mera volunteer na tabambe ka endo vital nota ka na think tank ngo numdo committee merto baka toro baka bimbi na leon committee na rtu time di ni rtu senga ni somi dabora ni nomni bosse ni biba kong geti be rana baka rongo tikumay na bimbi ni nonta suli na nonta ngona kina nonta yao. Okila nakae tarai kito keve ni to vena kata me kito salian listala na sana dana tikini ni to kila na ngoni sala ngoni tubai tele ngoni sal ni think tank me rau kina ni kito vari tektal ngai ber na tambar muri kito tumai sangai tebu takavak ni ngona dana kabinak Nintara ni Santa Kilati na kam don men da vakamo da vakavata da bito bata nonta gamo boka na nonta yau na nonta pakasama na nonta ngauna men ta kilani ngoen dona ka wasibi di kito sandolin tabe bango me kito vakavat kernal ni bosnya san dona ka ndo babu di kito na nito tau ni wasa. Kito ndo punto nga ba tiki kito o kenda vivo sa kitiko menta warita ka na nonton to kaira na nonton kasi era leo ni Bosnia san. Sindale warita ka nonton buku sa nonton kilaka sindale menle gavia tu ni tau ni wasa na kakin tabar roko menta ba kebakan tabar ni ba matalabatini yan sa nonton menta ba matalabatini baleta orto toko ni kenda to tiko kenda to menta to bareta kanondo to kilani da to na bena kata me to kento sumsar mai me kito sema babinaka vital no babinaka patikera na leni Bosnia sana erna leni banua talaga Token dina ndora kambimbian na namdo sema tiko baka ore tiko na think tank wakati ko ndona wawu ondo sema bera na lino panua do sema tarchunga berto na leonim bosse liwe amatam bosse sa na provincial council token dina ya me baka na nondoro vital na bagsaut ni aba matal takchukina na ulutangan ni buli
dorakana no kumarau ni usare ni sambi mai na itukutuku membaleta na telebu provincial scholarships ni yang baki ngoro ni ba madala matakira se ya buba kadaba na rai meteka buendo na scholarship ni sana. Na Rainy scholarship niya sana. Sa tiga bumay na Ronondolu tinkaviwan baka. Na ukamantay. Na kena do kivichumay na ilabo. May na labo ni sana kitondo solichikina. Kitondo kereay. Me na ilabo kya me kivimay mekani scholarship. Bambibita ka na bos niya sana na buli. Balata ni rabuli binaka na nantalaw ni Banua. Era batu lawa binaka, enangaw na binaka, enangaw na dondono, era batu lawakin na. Era baile mo ng raray, ena may kamera batu lawakin ng balata ng rambula na matububale na tiko babanua. Kaya kitondo na numakina, kito na numakina. Sana doon tanga na committee ni natanti ko na committee ni Bulie niya sana ko na committee nga ni boss niya sana aralawan tinga na committee kito levy na tinga na kena chair o bunwaya kanis ken reati o kitongo kito lewan na chiko iya na kakitondo babimbita ka kitondo reba nga nakae benakatingan reba tiko na be kor na be laman biasan benakatsara na bulikila bultaray na trade skills na kabin kat kito sa takina me bakan munto na barite kingoy may na Ronondolu tinkaviwa kina Ronondolu Rosnabukarua erota ni donan raw limsabul ka bana undolo ng dola onan raw ng dola sabang tak nailabo kina scholarship may nandonan raw limsabul ka bana undola may nabana magsawot donan raw bitsabul ka bitsabul ka tol si bitsabul bata buke na nonra buli mana scholarship sa rote bitsabul ka bitu nangwani sa Toriboloj bitsabul ka bitu nangwani rawili kinera Toribola may lantabe may muana se may nabuso na APTC may USP may FIT may University of Fiji may Fultoni pero sa rawatan nun ra kaya na kami nakakina na scholarship mo kita do so mga nadurdugo loan free sinisom talaga na yasan nakanga kita do kuno bernangan nindo ta kanon ra orientation ni nanuman chika na ilabulele ngo sulchi beke muni ile sumay ni may sila talenta na kaya na sana nung ni koro ni may bebu kibera na darbo ke nung anelaw se ni bay tabi sana naman ni project ba koro ni banta kikimunikina kita ndo bos nga babi nakababira sini kita ba nakataman ni somales talamay sini scholarship ka na tells mo kaya na ilabulele nga kita rawat kita santo pambibita nga na sol endo nung tinga na scholarship ni mone kaya kundo kita do kaki na ver na lenyasan sando binakan nindo katiba kina soli niyasan menda soli bela to monikilachi ko na ilabong ko endo na tikivi labong ko tikivi li tantikina na scholarship ni mone buli ni telew kaya do makutukina na Sa totoo kasar ka sugipit torong sar nga se na tombu ni labu ni scholarship da kapakada na kena tubu na kembali ngoli tu mai na kena tikiri tu mai na sol ni sana iyo so na ndo tikiri mai na kaya bato na sana chika na kampanye Telebu Holdings sando da ka na dividend santo was pa na dividend nero na shareholders nga na Telebu na boss niya sana pat kaya na dere Telebu dere kito santo keresar nga isa kito buker na dividend ni yasan
Busa-busa naman tangamay na scholarship. At tontomaku to naturang, natokila ni Yangay, ni Baba Tukana, ni Ralay Bulangon, ni Ralay Sumayra. Iya, sardo sila sa konasyon nga naman ako sa may advertising ko na scholarship. Ya kita untuk na berangon. Vera na nisabi ko ya kina form. Ngana lang. Basta na lubim ni apply man din lang tabi. Level man din lang tabi. Matay na buli. Plumbing na tapos sa tira buli may kaya. Buli kaya. Samantala ka na sino. Level na sino. Sa totoo ka sarang nga eh. Nagaritan na nayangan ni Sul niya sana eh. Kung Iya. kinabiba kong geti bi kita na warong chukumay eh. Di santo laba kung Sul niya sana. Menta Sul na yalong tandina. Si bata pa yan? Gorsa nga. Usle na lantantina. Menta kilati kantara ni Kerea. Menta nila kami tikidi na ngone. Ngone na berkata na scholarship. Iya. Ni kita santo bunga ba kita santo sanga sarangane. May kita untuk bukir ng ngone may atap sa sawat cara na papa eh. Sara graduate from. Saan din? Doon na wili-wili liya buya eh. Doon ang raw bitsang bul katulo eh. Nalaman ni Ivana yung bakya. Iya, kay bitsang bul sara toripap, sara graduate. Degree, na diploma, na certificate, na tapos Sarang doon tangan na maraw na bikim doon na ni komite ni do sa rin sa mga matukan na tatanra yan. Iya. Kung saan doon din na ipakalitik binakay kito keda na bonitin katultal na sana wil kinorotuma doon na baritek binaka na sana tiliw niti ko na ken think tank sanggiti ko na baka na rubuke na lubenda already ti ko na form ko yan di doon na ruko ni ulutangan na eligibility boleh ito ko kina applicants must be engaged in some community activities baka na MYF na youth group andura kan ko talita kaya daba na buna yan di biuki na yan may tikiti ko ninduan na ka undo reda may digite kinenduan ng ngoni may roni soliwana scholarship na baka na nungati ko may kitondo paungget irnongone meron silenda na kalas talaga na nonra dalanyabwe na koro sa tikina kaya kito ko na kinan kaya kapay tapos na MIF so tara si wall to may bani wall to may ng koro so learning youth group do tete do sa labaki so tarvale tiko ni lotu ina koro si tar kapaya tiko na may warta nga may nyo wait tapos tiko na nakabaleta kita menakatir nongon merasama chiko dalan niya non rabi kor setup kaya merklaki na ni mas das nilam ni scholarship mo kumuni may dalan niya buwer na leon niya sa sila chiko may nilaw may kako ni may kito be barita nga ni doon may chiko na isema they must be proud of their heritage. Sa totoo ka sarangay, totoo ka makuti na nandaray ng bimbi biray tambangon ni. Kim ni nabarong ti kumay, o klay nubong ganay tambangon kira na tumutumber bakarong ti kumay. Kaya makarabang ito ti ko nalubi mo niya na sonay taybaya. Narani kiribak nga bi turangan ni Korombeka sin dua may bola na kanin doon ay bola? Iya, terani koro siya tal sin doon nga nabili tayo kinalaman ni koro turani matanggali siya, turani abus siya. Karban din tangamay, merat ko na may baleta ng ngone na kaya na kabutiko, badar chiko. Salamat tingamay ng rebol. Ang girita lang na boleh ito na key priority areas may baka nyo sa matalta kami liuya matay sa rito ngayon na agriculture, forestry, and fisheries. May sa na nambadyo na social science. Bikim do na lini committee dapat do tuwanakin na reda na biulutang ang ni buli baka era buli tarakede aron di ba madalam matakin si na dapat do baka liuda kina na bi itamban ni buling goyan na matay ni kana na tete na goling-goli matakin na kawe
na yung bulan ni Banua Telev, elev takina. Na nito bisa kina tuba kani asana. Kito reda kina ni kabaka da via pangtaka da via kaman. Da via bako kota kana na yabu ni bula labo ni asana. Mentareda na yawe tu weekenda. Gorto na leto sarana na kabimbi. Sarani kila na bata kito nangona kito tuba kaki na elevo na Banua barota ka na tutuku baleta na lomanya sana kito mantaka so kena balmala kito so komuni tukutuk may na census na wilwil ni Banua na wili ni TTE agricultural census na sotale na tukutuk era barata katsale sona be tambana kito ba taka membita na kaya na reda na strategic plan elevo na tukutuk itrilom kaya ya makin na herbal land na nanggel ni tete gona goli gona bikaw yan sebenarnya ni kata itu na kena yabu labo era ni bakokota kina na bulan ni Leo ni Banua na bulan ni tiko na tikina kaya ako to tikina na agriculture, fishery and forestry na infrastructure. Yes. Ya, nangunisala ya sa mata na puno ni tete kina market nangunisala to sa ta kana bilakaki nangunisala lako kina na lori sa mata na be korporo ko ngana kito pambimbita ka o era merlebuli na takunsala se na banda bori na ibakata na kake bala lebaya na tarawa na wabwe na dona kalyam ko ngandar tele na wai so na bitiki na sa ni tonto kina na pepo ni wai si sangay chika na kake ya kito man kata me kito wabulivir na plama era tau takawai paya melang may bango na bibato sa sati ko na umatamat ko era tuber na kilay na bi korpor na bi tikina mera leisya may kya na lisol biya na napakasam ng rakilaka na environment kon environment ya na bato na ngono mo ng rakini misaw nin raki na climate change ele mo na bi korpor na sa terasar juga na kani bisanin raki na uwa na udiway ni sala ko may bango na walu sa kanya saranga na sa dikor na kaya bitu may kina na environment ya priority area to kito pati kito ba na bono en dapat kina tele wala ko na udiway pati kina wasa-wasa bati kena marroy na yaw ninggel na yaw ni yaw bula environment conservation kabaya kena bang takiba mataw na yaw bula ni Banua ala ko sumisara social sciences laksar na education sa tingay na ECE but kena inclusive education ayaw sabi talik bitikya bitangay na fika bat kena computing bat kena science na nakakito sember ni audit takang mo na tuwa kakitilib kito sember mandangan ni audit takang na wili ni Leo ni Banua era Steve kat ba diploma ba matay ni Koroy, Karoni Koroy, Katolik Koroy, and a victim man keve,
baleta na ngona sana panturi kinabango na volunteer ko, klawer nandau volunteer, kan sa kilanga orto may nakoroka na tikinoka. Chingo no to bunuayer na obisa kasibuli sabate matukika. Kaya malmal ni kabango na komite ni bibator na sara ni bang taker na sabate mo. Pero chigo no komite ni bibator na koroy. Ya yan nakaya na lakot kena karoni waswasi ni tubo kango. Sa ko sa tabo tubakap na plan sangay barong na karoni waswas na kena nakataki at kena revi na banwa ba sarawat kina na tubakangko nakakito na mati at kena kaina ko nga sanangay lang may kina na kango nakamanda na audit niya sana yan ni Sarah ni Sati ko na kito sa tabor so na wasa-wasa ni nakataka meraro ni daso komunita ka na kinanay tukutukwe. Oh, sa totoo ka sarangay. Kembali sana toko do nakena itubutuba o ira keda rabakuroy sana kilay tuk sana tikun do nakena ibol me bolay tuk kinay. Iya. Sa Balita ni ngay tuwinabango, may soman na volunteer ni Taylor sakit to rin sa na database. Oy, na volunteer ko ay taring mandartong ko. Ni kito ba nakatamendo nito television webpage. Iyan na, klaro, so na tukutuk member na webpage may bakango. And doon raw was na katolo na nito yung koro, nalaman niya sana. May nandoon raw was na katolo yan na koro. Doon may kitora ni Juan Tabereka. And doon raw was na katolo na yata ni turang ni koro. Pat kaya na nas ni koro. Pat kaya na nonra namba. Se natama na unisala ni Bitartar. Nira chuko mayo era na chuko mayo panotani. Era mana kata mera bayi kemain dana ka. Nira yusak nga may biturang ni kor. Natama na kitorong ata na kakaka. Kosa na gitu noy sama undong giri na nambang kose. Kila me chuko na isema. Patelya mo na meron na non. Daran daw ben kata mera sema sa punamay. Tiana sara. Kandi na todo ko. Kan ilim sar nga rabang tingmin ko siya tingmin na besi buru-buru ronin to matangana no mo was di bi bakal ngangate kibira na tiko na benotani ngoni kitile wera warong tingmin ko na kena tokoni na scholarship ni buli kena no mundo daka tiko na think tank kay tele na mundo ben karabiti ko rin do man no mo basa rin kinayayan. Menawale Saba bin malakat nga be kemni na nonda ni barang cuma penuatan ni rongal cuma bital nongko satu singa na nonda sesang cuma na orna nomuni learning think tank me rakata kina be kai kito sa nabu cikina sani tek nga ni na toko ni chika na nomningon kaya makain to na kaunto kabir na tumimunatan kito to ban kata na book drive but besar chika na kindergarten na primary school chika na to lamanyasan kaya makain to na kaunto kaya non rabuli nangon meron do buli na Willy Ball balat na Willy Ball ay paung kita na posibabalang na vitarong na kila ni na vitarong ibango mente kilangan na sa babalay. Baleta na buki kentay. Kaya sa dot ko na kina. Kaya mo kaya so arabe na katamera ba mo kumain na kanibuli telew. Di ba ko to may naiwala? Naiwala ni kindergarten na primary school na secondary school. O siya sa kay nito tabi nga na waswasya na may korbuli. Sachi ko era na so na daw buhay buki na kilana tubanan na naiwala na korbuli na library. Nakataka nakabasa ka sandaw sa nangaw kito sandaw na numamendo kito ndo naman tangaber na
Na itumbu-tumbu, eran dan visus, nirdo lang man orientation, may sali ng wala ni scholarship parangan. Kaya may dot ko na ver, dot ko sa raver. Reva, kaya sabag ko sa kanda na lubim, sa sabag tin kawal, ang ibig lewanda na nalalam, lewanda na laptop. Ito na laptop, nakayang ay ni Bulye, na ngunong ko sa online chiko na be university, sa Dorara, mera ba laptop, yan na nalolang mabubuo si bibinakan doon daw verong ano buli. Kaya makarala chuk may bali, may sulit chuk ng rampas fea, meron lang nito kanira chuk na lupa mo ni. Pero na nung ni ngone ni sulit nito kanira, may atap sa akin sa ritual. Kung sulit nga pa ang gobyerno scholarship ni Power Elo, kim ni tugtog. Saya nga, kim ni tikupat kira, may atap mga ni sa tapon ng rabuli. Kung nga yan, nakaw na be pandetak. Sa totoo ka sa nga pinakabali po yan din na biba kong gate na kinay bo si binawili bola do ta kachungali mo na book drive Iya, do nakarang ko ni tele tu ka na besi bura-bura kero ni rabi buka ni na book ni wili bola na literacy numeracy na bi ka ket ba ya iya, tika usara kami bir na lalai mili ato na secondary seba ta ba yan right. Iya. Isa. Doon nataro ang ulit kumingo. Baka tabo na scholarship ko erto na nanum talaga nga kinanabaso. Sa tabo naman ni bako madal na tikina. Taro Ah, kumingo na ocho ni batiwali. na binaka na mutar nangonon ko sa lebu chika ni nangonon sana lebu kina ni toilam me sa lebu sarang sa lebu sana gaira ni nanumer na paswe pero sa takap tuna tak ni Korea nangonon man tangan ko sabi utar sa tunga pa bim patambe kinto beira nangwan nga telio Sa. Kembali mena baong gitu nga na soli mera katiko na lebu nga na iya kera baka siniti na tombo nalaki ngoli talanga beira na baso iya iya Oh, ito to. Binakabali na taro choni bikim di talaga na sema ti kumai kiti ko sa nonom ni taro ni bito mai damaraw ni tikonggon na nang damarama bulang do kay o Dr. Eddie Nambalarua sulit ko na nonongon weekend may bakamadala na buko nono to itabi na telebusing tank sa na committee niya sana baka talaga kina na kena tubunaki na scholarship niya sana bakaturanga o televu. Tiko tala kau ni binakata mo ni wasayandi bera na bakarong tiko mai na buku ni scholarship na songo tiko na katol sa buka do singa ando tala kau ni be wasaya me biba kong geti na kena bakadurumi na non reform. Kompek nga ya kibakaw sa nanumut ko niya belay buli na technical college na tamba ni Buli Tarfaki sa reda ni chikake na nakawya buli rin na priority area ni asana ko sa Tangay Tanggori ya sa kira nga bayir na ngole mera kakunidalata na scholarship mera apply may kina me ni ba muriang anak kaya na tapke dengan revi me tiko nga na bali-bola ni sembara ni may katul sa bukan do ni singa ni bulo January. Nakabakaliw. Dando kila tu yan di bunga nangono weekend na santo Walker Care na scholarship di tip nga na naman do umay labo and sulimbyak nga buhay bida nangono meratora may baka na naman ni ba matalta kami liuya ya solibira lendo nan raw bitsang bulkatul. So nangono do buong gobyerno nga ni siya ni do baka yotek non ra Walker Care. Nabiba kong giti ta benda ro ni biba ka numikini ber so nangono sarna yalo lele beka sarna tukunan beka so siya kan beka ni talitek no gobol kerkeri me baka nga ni baka yala yalo chuka na nom do tombu na bosin biba ka yang kan kate kita benda ro di tukunan ber nangoni rambe ka ni ra bitab talamen no gobol kerkeri na raul tarab Ya raw ando tanana ka untuk pambimbita ka ber na tumtumbu. Lemo nangona sinto pataray kina na sinto bantoni kina na Walker Care baleta ni sinto thok na pepan doon me kaumaye so nangona luto na academic transcript
Sen tu na reference nakakita checklist tak. Kaya kasalut nga ito ay sabi sa nga na no-go file. Kung nga nakangaw to bekerebikim ni Rayvek nga na ni vamure babina ka na kanibol kerkere ni salia may na pepekere but na committee ngon do to wala mendo salia walalay mendo salia na kabir kedera kerkere may ya kem kasi nga na chiko na ulum balita kakuni sasor nga kya sama teningon na tablet tale iya yan ang gay ranga ya me tu keda nga na pepa nakati na kartu sambi kumay me baru to kikevan Isa na kabila ka pakalebi kim nila sar ti kumay sambi tu kaya ni naitamba ni be kaya ngandre bisa na checklist ba madal takat ko yandi au klan sa libro sabi o sita kayani dabi bukita kay si auti ko na ngona botong bang ko bital na matawa mi pakandor do kilayan di do lib na ngona dor do bakay ngata kapakalib na posta na last minute bikin to nang kas ni buli atal kantor ni bibu kiki na mese auto na ngona sambi wat na beba se baka tabayan iya nandun misa ya auto misambi wat na pepa me vamorisara na kay benakati me ngay kaudaki do binak talaga me nisakaw na mo form misala imbi wat kinapap mendo tiga na copy mo tiga beko mendo tiga na copy mo tiga beko mo tiga na mo file but mo klani ko sabi kevani kem karto tu kuna sanga kito sintor sanga sa misilia na nunggu papa keve na kangongo na stamba baratak nyo masilike klame merani rara weekend ay mensanda sabulita mendo na ilabi ni nomu wala kerker mendo chigo weekend sa totoo saranga di na todo ko so nang gonon to yali so nakali luto so na chik ni beba emiti ko man nga do na nonta ka ilabe total na taro ngoli ti kumengo yan di be do na maramo latileta ngumatua baka da be ti ko na namundo tubo be ka biran na ngoner be laki buli babalani si ti kumpek nga nangangandre na ngonong ko bira man nga na buli biti na buli babalang kito sini baru taki kito kina ngor misalnya gelibang karengan total scholarship kito sa nga ber na bebuli biti enaka tartal chungambengo o iba bola Paul ngo embele titik ngana nonra na wili ngas ni bulia ni be korokoro sena primary school teacher so ngono do pakai lutu sumbe kana wili be na laki gas ni bulia ni sena shortage ingas ni bulia ti kumbe kan do nam do tubo na think tank ena kena ngandre me rabukay na be korni buli na primary school na be korokoro ke pakara sa taba na kena leole lain be kana gas ni bulia laki bin garabiani sang kito garap sarana scholarship kito sa garap sarana scholarship wata bagin do nga scholarship ni goril kito sabi sa nga berto na tamata ni buli merto nang kay pakadaki na sarangan kito barita kanito o kerker wana education officer ni division principal education officer nangay ko tatako kaya yan na kito taktak na scholarship in the diretso na naman do development plan na yan di 2022 to 2050 totokan din na naman do tubo kena rayawan na bekando tuban ti ko talaga na balawo ni ngaw ni scholarship do na nanuma menatosit yung nga na loman ni yan pa kita lang yung beauty kumay balawo ni ngaw na kita sana nung ni sati kebutu nabataw nga ni kapakararay do chiko na lenia sana ni babo tukana chiko era sabuli ra chiko na ngone haratori pepa na toko na kapakar sa kuninga yemo sana ochina ka sana ochina ya nangonong ko kito sana numutinga na lotinga na biyan baki na scholarship balat ni kito rega ni yangat
So nangona na scholarship na TELS sini terasar na uto ni lenga era tigo na bi korkor yang go baleta ni sachi ko na matenitiki na era turani koro sachi ko na isema na bol niya sam sarara ni bang takor na leni banwa merang waliki na merakere buke merbuke kina me kauda kesarno kere iya ni turai tigo ni kambing bitu bekito nadakataki ni tubakango na loma ni torso bulan pakitu meliu ena vana katina tamata buli binak nara chiko na loma ni sana chiko na bekorkor ena sino ni dakataki na kango ni ena dala ni levekai dala ni sang kila kongo na me ni kito na kereta chiko ni binaka chiko na topo ni buli na tuba ni buli kito sanangan reba chiko me tosting na scholarship baleta ni kebka sa na ngona sana benakatie sale werba koroye kanta kaman santa benakate me tosita kitalena kana maslem ya kito na vital nota ya ngona mantangago certificate na diploma first degree kasi mabibitay tingo. Antena. Sa totoo din ay nanamonto yawan na lini committee biba kung gitin din na libre ba kami binaka ngoli ti kumain cover na pakarorongo bikima mantanga na buwan ni biasana kami boleh ba kalib na vital no ni kuha ni sati ko na namonto strategic plan runon do rusol kuro kena runon do limsa nga bulu ukla kima sana rate kaya ni bikim do na wikay kimami may levo nindo tosa tiko na naman dobeng garabi baka leon ni committee biba kong gitindina bike mame maraw taki nira lewela tal sungamay na mati ni marama na mati ni tambangone totoko baka uti merong tal sunga na tomonra na nontangone pinaka levo yan total na kao ni biwasya ni sember ni dapat na nonda rubi talano sa banuni pinakatungan na yambak inibuli sa tungay matata ukila ni sara na namakiti na itumtumbu na mertoro na madala ni bitarong ni form 1 kena form 2 kena klase 8 isa nang kuker-ker cingaber na itumtumbu me toko ni nga babinako na ngone na nanrabuli meron daw vital no taka na kairan daw na ngone isabi na korbuli mesar lakadaki na university meron daw vital no binaka me sema chiko na vital no komba nga usaba no ni tika nga ba binaka ber na tumtumbu era na daw ni susu mera toko ni mera toma ni ba kokoa non rabul na ngone bata kita sa reva televu kamantangan domtangan ni baritik go sa buliot may nabuso sa buliot sa ng saratori papa sangay lediwan ng one erlay torilisi ibungale nga si bingalongan erlay toriliskina reatol na yaka may berto na solya na orto na matagal sarte ka butete sa rakin so sarte ka butaranon rabali yan ang unang ko may nabuso sa bisa sarangan non ra baka non ra kariklame sa bate kitutu klama itutu may tabiuni era ngone buli ra dureke arang kay suka era tete era ka arang kay suka sarkot tikunda na umay lam pat kira merlete ka bukin sa mga talaki na nabuso sa ati ko non ra tebeli may na market may no sir nagayturungan bangko sanda refa ka bangko sa bulay tu nabuso iya nabuso ya ina tebeli ya sarkilaki tanga orang ngone nanon ron duiboli na iboli nga salang ka sa salay sunggon sarch ko non relab sabera sarang kay me masay tarubo ala mer sasuka itu sa undol sarang apa na ilang sa taura ya ni au betul untuk bakasamtak
Nangone ni lockdown na buat na may sawan. Dala ko ikya. Tanang singamaro lo ikya. Nakel tungon na lori lebu dan taman ni tanggel lebu na malaya sa atilo. Mambara bulbul tek tiko rangon na buso. Aboli nga. Araboli nga na lebu no. Yang sarah-sarah nan relabor le badu rumah tiko. Kaya sa daut kuna biar na tumutum. O nabuso na nga nung sa sinibata kinabuso iliw Iya. Kantalangan yang gua sa matata na kara na kamo. Era sa kilachi ko merale vuli tete. Mergay lako sa atko na support ni matentu Merle lisi, merle tarbale. Mergay muria na kara na kat. Na susu eloka, susu waka, bumakau, sedap. Ay, sa totoo ka saranga, dagari ko. Waktu may namakiti no sir, na bula sawoti. Kaya kila mo ali bulbul saranga berto na ngoni bulu may nabuso. Iya, na santo boleh itu kapag gue tak nabuso. Ya santo kilasa non revoler na ngoni buli na karat kaya. Sabi ba kung git sarangay, bikim ni nabarong ti kumay, kaya ko ni dawire na makiti no sorry, kerker ni kako ni ngole tapo ni ngole ni na non rutubo ni bulu bulu teki na ngoni nabuso. Sana boleh to ngamikin na nabuso na non rutu tebele andi. Kaya. Sabi na, kami nakapakaliw. O sa lista lang nga may tutu sa totoo din na itubo ka may birto baka ni ba mataltakat ko rangay toribol maya sa lakwat ko man umay labar sa rawat ng una era bulit ko kinay. Sabi na, kami nakabalib sa rayandi umusi kay mamiti ko na doon raw bakadada kay mami semati ko may ng bongi binakanikuha kanibabi ni binaka ngolit ko may bir kaya na baso bir talaga na bakawati tayo nilibra bakong bulit ko mingo nanon ramaruta ka nanon doro bitalan no unita ka to nandun na may liw talanggo kaya makay do talam do tubo na telebu think tank au satu bakaraw mongol tal mayan di bidar may bital no tal may ngol juga na bimbulang ngodi nilibu bir na wakanda may nasana bakturang telebu may nandunan raw sa katulong ko rebong kasar ngardo siya mati kumay program ko na bimaraw usalo mo solitu mo solibikim do na wekang gumitiliw na ibata-batang go mendor may tomantal kina bitalan no kem salalom sarten bali bikim ni yandi kalau ngatan na nung bingarabi lalom sar bali berto na committee Nakbalew. Nakbalew. Nakabaliw. Sa lalom sarto yan ito matamanta. Mata. Nakabaliw. Nakabaliw sara bunuay andievi kikaw ng balaro kanimaraw na ni Rome Vital no ni ko may bulong mo dito ko na ulutangan ni Skola Sibi hindi na ni Rome Vital no tak nga na kan Skola Sibi iya sukalista lo ko may pakamadalta ko na telebu think tank sa na committee niya sana na non rotondo bibu kiti ko na soli makasal kina telebu provincial council sa na kaya bakabiti na think tank na tuway telebu dapat di binakaberto na leo ni committee ang gorto leo rusak bulkaro kanibabi ni binakaberto na non roto sulit na non roto ngauna roto sa kani somikin iya kani maraw ni sayang rarambati ko na non roto bingarabi misol baka lebo na non roto pito ko ni berto makatalngakin sa tukunyan sa labak yan na soline sana Menta solia na nanta soli era mamaraw. Mamata mamaraw tu sangga solia na musoli. Ninta kilati ko na solia ela tatiki man dora kani wasi menguali kibir na lubenda o na bungonda kir talaga na makumbunda may muri ena nga kina na ulutanga ni buli ne sano teleu. Menaka bakale sarbi kem ni na semati ko may kuwa ni kalau nga tatiko sa pa ko mo ningo menaya tu Hawaii ni moade mata. Moade